plašite me bez razloga. What? Šta je ovo bilo? Sa čim je on mene skinuo? Ja sam. Bukvalno sam gledao tebe i onako nije ti bilo iznad... Nemanja, ima jedan ogroman krug gdje piše... Znam, nije se video. Sam mi daj da si heal. Mislio sam da si to ti onako ti kažeš. I onda pogledam na mapu nešto... Tu su negde. U drugoj kući. Da su, da su. Čujem ih. Ovdje kod mene. Ovo je Northeast kući. Northeast? Ček, polako. Ček da ne idem kući. Nemoj. Samo sam ga čekao. Dakle. Ja sam ga samo čekao bio. What's going on? Ovdje je jedan lik na meni. Bukvalno iza moje kuće. Ja sam ubio jednog, dolazi nam. Soniću pazi iza mene ovako na 155. Vidim ga. Evo ga. Jako low, brzo. What the fuck? Neće da padne lik, Jesus. Vidim ih. Gdje su? Compound na 40 tamo kod onih šarenih kutija. Aha. Trči lik. Aha, taj. Ja sam čuo da ih nekog... A vidim ga. Mislim da sam vidio kako pretrčava. Ajde, igramo na smenu, nek neko trči, nek neko gleda pa se menjamo sa čarom. Ja trčim, ja gledam nazad. Ne ih pretrčavaju. Šta pretrčavaju? Njivu. A ne ih trče, vidiš ih. Aha, vidim. Nice. O, skinuo sam ja jednog. Jesi. Jeep. Loš. I don't give a shit. Molim vas, dođite ovamo. Tu sam, Ne manje. Nemam grozu, nemam kakva tipa. Ne vi, oni nek dođu ovamo. A, cool. Otišli su na compound kod skula tamo. Meni barem mi daj municiju. Od DP-a što si uzeo. Oni će puše. Ne, ja maknujem jeep. Fucking hell, sak si se For luka. fuck's sake. Dođite. Idemo po drop. Pazi. Get in, fool! Au. Wow. Ajde. To će namjerno da. Svoj Ne, mazli nisi. si. Bukvalno nisi. Oni onak. Možeš da prođeš inače. Da, čekaj, znam. Evo, ovdje sam drop. Ne, to sam ja lutao. Ah, fuck. Kad sam ja ovo prvi put vidio onako, vidim džip, zaleću vodu. Ja, what? What the fuck? Ali su nas jebali bure. Zarafali su to. Da. What the fuck? Onako, dramatično sam ušao. What the fuck? Bukvalno. Ko je to? Check the wrong house, fool. Ko je to bacio? Luka, idemo u compound ovaj. Wow. Idemo da pikujemo wrong house full. Ne, ozbiljno, ko je bacio te bombe? Ja sam. Debatujemo ljudi. Ja mislim da smo ih dobro baitovali. Samo gledam flash. Vidi ih. Odakle? Ja. Iz kuće, ovo. Nisu iz kuće, svi na otvorenom. I vide vas. Retard, alert, retard, Brate, alert, odakle? everybody. Brate, stoje na otvorenom, njih četvr, samo Brate, Fun. Vidi sunniće. Aha, sad sam skontao da oko nas pucaju. Vehicle, nađemo vehicle, idemo u military, hajde. Aj ne radimo to, please, aj samo skočimo negdje i uzmemo loot, Please. Retardiran. Bukvalno skočio na mene. Najbolje vozi. Sonić, dobro vozi na otvore. Pazi ovaj, Mad Max jebote. Mad Max. What's up, bitches? Motherfuckers. Military base is ours. You can suck our Lego bricks. Yes, exactly. Yeehaw. Oni su iza mene. Wanna team? Pilav, is that you?
Is that pillow? I can't fucking tell. Moram dva helmu ovom. A onaj Across je lootovan inače. Okay. Pušu nas. Odakle? Nemoj čutat, reci odakle. Jebote Nemanja. Vrata. Jedan će doći s druge strane. 255. Da, ne, na krov. Su još tamo? Na krovu je. To je? Svi su mrtvi. We wanted to team, dude. A, baš sam. Treba se njega pustiti na auto. Ne znam zašto upravno pucam auto kad to radim. Okej. Veliki bi AFK. Šta je ovaj lik pokušao, bio nije mi jasno. Oglik ćemo kad tiko bude tada skille. Mislim da je otišao čak dalje. Da, eno ga. Ok, ja sam izašao na polje, lol. Da bi sačekati onog lika. A pošto ne znam gdje je taj... Tu je taj. Ne znam da pucam. Dobio meni strao da menjam. Ne znam šta on imao. S čim je ubio s Karlom? Shit!